Pri Seatu so se odločili, da bodo vse močnejše različice prešle pod okrilje sestrske znamke Cupre. Ampak da se razumemo, močnejši pomeni vsaj 180 kW, ki jih zagotavljata hibridna različica in osnovni dvolitrski turbobencinski motor. V najboljši izvedbi pa bo dvolitrski TSI ponujal kar 221 kW, kar je okroglih 300 španskih vrancev. Če pa bo govora o karavanski različici, pa bo dodanih še 10 kW in pa seveda tudi štirikolesni pogon. No, da se takoj popravim, dodanih ne bo 10 kW, ampak 10 konj oziroma v pravi merski enoti 7 kW. Sicer pa Španci pravijo, da je novi Leon kralj vseh Leonov. Še nikoli ni bil namreč tako zelo športno oblikovan, tako dobro opremljen, povezljiv in na vse zadnje tako dobro vozen. Hkrati nastopa prvič s priključno hibridnim pogonom, kar pa seveda ni naključje, saj stoji na novi platformi MQB Evo, ki si jo deli s koncernskimi brati in sestrami, pri čemer so tudi slednji dobili nove hibridne pogone. A po zaslugi prestopa h Cupri je kraljevski Leon že serijsko opremljen z LED lučmi, školjkastimi sedeži, sistemom za dinamično uravnavanje podvozja DCC, digitalnimi merilniki in 10-palčnim osrednjim zaslonom. Hkrati Španci zatrjujejo, da Leon še nikoli ni imel toliko asistenčnih sistemov, zaradi česar ni samo hiter avto, ampak tudi eden najvarnejših, kar jih je znamka izdelala doslej. Yeah, 3 years ago, when we start thinking to introduce a new automotive brand in the market, we start analyzing the opportunity in the different segments. And we discover and uncover the space between the mass market and the traditional premium brand, where we decide to introduce this new brand coming from Barcelona with ambition to inspire the world, conquesting car enthusiasts all around the world. Was a tough decision. A lot of people commented it was very strange in this period to create and introduce a new automotive brand with the ambition to reinvent the performance and the sportiness through the electrification. But after this period, we can say that we are on the right path. And the car behind to me show that this ambition now is becoming a reality. Seveda za prvi avto niso tvegali, zato so izbrali razred športnih križancev in mu zaradi DNK-ja dodali zmogljiv motor. Tako bo premierni Formentor na voljo z dvolitrskim turbobencinskim motorjem, ki bo ponujal 228 kW, moč pa bo na cesto prenašal seveda štirikolesnim pogonom. Če vam je 310 poskočnih konjičev preveč, oblika pa vas mami, vam bodo pri Cupri kmalu ponudili rešitev. Formentor bo namreč na voljo s kar 7 različnimi motorji. Ob bencinskem bo mogoče izbrati še dizelskega in pa 2 priključno hibridna. Dizelski, dvolitrski TDI bo tako kot osnovni bencinski motor ponujal 110 kW, priključna hibrida pa sta tudi že znana in ponujata 150 ali 180 kW. Za večjo preglednost modelov oziroma motorjev so Formentorja razdelili na 2 skupini. Z motorji do 180 kW, kjer bosta osnovna 2 motorja na voljo z ročnim menjalnikom, vse močnejše različice pa bodo na voljo s samodejnim DSG menjalnikom, hkrati bodo označene z oznako VZ. Slednja izhaja iz španske besede veloz in pomeni hitro oziroma hitrost. Imena avtomobilov imajo pri Seatu že od nekdaj velik pomen, enako je pri Cupri. As mentioned before, the ambition of this brand is inspiring the world from Barcelona and from Spanish country, maintaining this flavor of Mediterranean spirits. For this reason, we decide to carry on this tradition using naming that identify special place. In the case of Formentor, the place is probably one of the best place in the Balearic Highland, where the wild of the nature, the energy, the winds, as inspiring us to draw this fantastic SUV car, very sculptured in its line. Če so v Balearih španski oblikovalci našli navdih za oblikovanje Formentorja, so podobno navdihujoče ustvarili tudi notranjost. Linije so čiste in preproste,
školjkasti sedeži dobro opravljajo svoje delo tudi v hitrih ovinkih, povsem nov pa je tudi volanski obroč. Well, the first thing is that we have designed this incredible steering wheel specifically for Cupra. The first thing that you can notice is that we have increased the paddles, more ergonomic, more sporty. And the second thing is that we have included these two satellites, these two buttons in the bottom. The first that you have in the right for the start, stop, and the second to select between the driving modus. And by a long press, the driver can go directly to the Cupra modus without changing among all the others. Prilagodljivo podvozje in progresivno krmiljenje je nujno potrebno, da Cupra pokaže vse, kar zna. Z mesta do 100 km/h Formentor pospeši v manj kot 5 sekundah, na nemških avtocestah pa smo povsem v skladu z zakonom lahko preskusili, kako se pelje pri elektronsko omejeni hitrosti 250 km/h. A pravo moč in zmogljivost Formentorja nam je pokazal Cuprin ambasador, švedski dirkač Mattias Ekström. Vas zanima kako? Launch control 4000 RPM and In zdaj še najboljše, ker je Cupra športna znamka, se že šušlja, da bodo ponudili še močnejši motor. Natančnih podatkov še ni, a govori se o vsaj 260 kW oziroma nam bolj znanih 350 konjih. Do nje pa bi lahko prišli tudi s slovenskim znanjem. We offer today, as you know, the Kaparovich in our Cupra Ateca, and why not? We are also thinking and to develop such a future for the future, but let's see, this will be communicated later on. Najmočnejši Formentor se v Sloveniji že lahko naroči in sicer je zanj potrebnih vsaj 45 000 evrov. A že prihodnji mesec bo na voljo tudi različica z osnovnim 1,5-litrskim bencinskim motorjem in 110 kW.